poštovani gosti, dobar dan. 40 godina života i rada giganta naše industrije, Prve petoletke, sigurno je veliki jubilej. Pa evo, za trenutak podsjetimo se na početak stvaranja Prve petoletke. Povelja broj 461/49 23.3.1949. godine, Beograd. Na osnovu člana 4 i 5 Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, na predlog ministra narodne odbrane, Vlada FNRJ donosi rešenje o osnivanju preduzeća Prva petoletka. 1. Osniva se državno privredno preduzeće opšte državnog značaja koje će poslovati pod firmom A. Na srpskom jeziku preduzeće Prva petoletka, B. Na hrvatskom jeziku poduzeće Prva petoletka, C. Na slovenačkom jeziku podjetje Prva petoletka i na makedonskom jeziku predprijatije Prva petoletka. 2. Osnovna i obrtna sredstva stavit će preduzeću na raspolaganje ministar finansija FNRJ u sporazumu sa ministrom narodne odbrane. 3. Predmet poslovanja preduzeća je izrada predmeta vazduhoplovne industrije. 4. Preduzeće Prva petoletka stoji pod administrativno-operativnim rukovodstvom glavne direkcije vazduhoplovne industrije NNO. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Predsjednik vlade FNRJ, ministar narodne odbrane, maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, svojeručno. U 1987. godini porast fizičke obime proizvodnje je iznao celih 9,5%. Poslovanje u 1988. godini je bilo uspešno. Pri ukupnom prihodu od 910 milijardi i 487 miliona dinara ostvarena je amortizacija od 58 milijardi i 552 miliona dinara, ostatak dohotka od 36 milijardi i 243 miliona, uz direktno preseljenje iz dohotka u poslovni fond po osnovu revalorizacije troškova realizovane proizvodnje 52 milijarde i 314 miliona dinara, što zajedno daje za ulaganje u poslovne investicije i zajedničku potrošnju 147 milijardi i 139 miliona dinara. U odnosu na prošlu godinu ova sredstva su veća za 222%, što je jednako povećanju ukupnog prihoda. Ovaj rezultat je ostvarilo 15.529 radnika sa ukupno neto ličnim dohotkom od 86 milijardi i 769 miliona dinara, uz izdvajanje za društvenu zajednicu od 117 milijardi i 728 miliona dinara, što je za 36% veće od fonda neto ličnih dohodaka. I posle realizacije projekta 23. mart 1967. godine, kada je izgrađeno 20.255 metara kvadratnih poslovnog prostora, nastavljeno je sa ulaganjem u objekte i opremu u skladu sa proširivanjem asortimana i povećanjem obima proizvodnje, tako da petoletka danas raspolaže sa 279.466 metara kvadratnih pokrivenog prostora.
Osnovana davne 1949. godine kao fabrika za proizvodnju aviona, Prva petoletka je svojim radom i intenzivnim razvojem već na samom početku prerasla u moćnu industriju za proizvodnju delova, uređaja i sistema hidraulike i pneumatike, a kasnije i industrijske elektronike i drugih programa. Sa 300.000 metara kvadratnih savremenog poslovnog prostora, 3.000 proizvodnih mašina i više od 1.500 mašinskih inženjera i isto toliko drugih visokostručnih kadrova, Prva petoletka je ušla u red većih fabrika Evrope. Njeni hidraulički i pneumatski uređaji i sistemi svojim kvalitetom našli su široke oblasti primene u više od 50 zemalja na svim kontinentima. Petoletka je dostigla svoj tehnološki vrhunac proizvodnjom specijalnih hidrauličkih cilindara za avione Boeing, istajnih trapova, kočnica i upravljačkih uređaja, sistema i instalacija za avione Orao, Super Galeb i helikopter Gazela. Petoletkinim elektrohidrauličkim sistemom podignuta je betonska kupola na hramu Svetog Save u Beogradu, visoka 27 metara i teška 4000 tona na visinu od 43 metra. Hidraulički i pneumatski uređaji i sistemi Prve petoletke ugrađeni su na hidroelektrani Đerdap, termoelektrani Kostolac, ugljenokopu Kolubara i više drugih termo, hidroenergetskih i hidroakumulacionih sistema u Evropi, Aziji, Africi i na drugim meridijanima sveta. Po specijalnim zahtjevima, petoletka je proizvela hidrauličke cilindre i uređaje za podizanje odbrambenog zida oko Sankt Peterburga za zaštitu ovog višemilionskog ruskog grada od izlivanja reke Neve. Složeni elektrohidraulički uređaji i instalacije ugrađeni su na plovnom doku u Trogiru za izvlačenje prekookeanskih brodova i kosom doku u Kladovu za remont velikih rečnih brodova. Brojne petoletkine reference kod nas i u svetu ostvarene su u saradnji sa inženjeringom iz Beograda. Did you know that the dome of the St. Sava Temple weighs 4,000 tons? The cross on it alone weighs 4 tons. Lifting the dome of the temple to a height of 40 meters was an almost unimaginable construction undertaking in 1989. This is also shown by the fact that no one in the world had done such a thing until then. Only USA and USSR had the technology to lift such weights. The builder's plan was to hire an American-Swedish company for this task. However, thanks to the engineers of the company Prva Petoletka from Trstenik, Serbia created an original solution in record time. When the experts from Petoletka heard that foreigners had gotten the job, they rebelled. They were convinced that they could do the same thing better and cheaper, and the famous Serbian defiance worked a little in them. At first, no one believed they would succeed. The Americans' reaction, when they heard they were losing job, was that we would come back to them in a few days. The management of the Trstenik giant was not entirely sure at first that they would be able to carry out what the experts had in mind. Engineers Tomislav Cvetkovic, in charge of hydraulics, and Strahinja Golubovic, designer for automation and electronics, led the entire process. The construction company Trudbenik prescribed to Petoletka the characteristics of electro-hydraulic hoists. The designers of Petoletka Engineering, a subsidiary located in Belgrade, constructed them. The speed of lifting the dome was capped at a maximum of 2.5 meters per day. An additional problem was that the dome must not be lifted unevenly. In that case, the entire structure would fall apart and the dome would crack. For the operation, a computer was made only for the purpose of controlling the lifting process.
280 electronic elastometers were placed on dome. The results were checked by a computer. The entire dome lifting process was fully automated. The computer could interrupt it at any time if an error occurred. The temple remained as a symbol not only of Belgrade and Serbia, but of all Orthodox Christianity and everlasting proof of power of Serbian economy at the time. Lifting of a dome was completed on June 26, 1989. Pažnja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At its peak at the time, Petoletka had 16,000 employees in more than a dozen factories in central Serbia. To comparison, Trstenik had a population of about 15,000. Petoletka exported its products to 40 countries. It had an annual profit of $500 million. This entire operation of lifting the dome was monitored around the clock by thousands of citizens who gathered in front of the temple. Of course, a large number of media were also attracted, including several world TV stations. The first liturgy under the dome was held on June 25, 1989. Some 150,000 people attended the liturgy. Sadly, Petoletka went from being a leader in the hydraulics and pneumatics industry to the status of a bankrupt company. Trudbenik had the same destiny, as did a huge part of the Serbian construction and machinery industry. Chiaramente
Nikite, nemojte ostaviti uši.